umugabo runaka yarwaye kanseri, yamurembye cyane agera habi, ariko irwara ari umugabo w'umukristo. Iyo kanseri agera igihe arenga ahantu hariya ataba kivuga, nuko aragenda iyo yakageraga, abantu bati yarangije, abandi bati ntiyarangije, sinzi uko byamugendekeye. Abo hakurya y'amazi magari bajya bakunda kubyita ngo ni ngo ari muri koma. Ariyo yadorongeye, iyo ageze kure cyane yongera kugaruka, aravuga ngo yagiye wagera ahantu kwibariyeri, ngo ahageze ngo baramuhagarika, ngo yashakaga gutambuka ariko ngo baramubwira ngo ntari butambuke. Abaza impamvu, ngo baramubwira ngo igihe kimwe wigeze kuja ahantu muri seminari, ugezeyo ngo umugabo umwe arakwandikira. Uwo mugabo wamwandikiye wari duturanye nawe, uwo ntiyarazi kwandika, n'umusaza kijijwe ariko utazi kwandika. Ushirwa kuri afishe ntibivuga ko watumiwe gutaha ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Bibiliya ivuga mu byashuwe ngo ahiriwe abatorewe gutaha ubukwe meze sicyuwe. Bibiliya irahamya umugabo wigeze imbaraga nta wundi uzozigira, nta n'undi wazigize, witwa Sunzu. Yafashe ingwebwe 300 arazihambira, yikoreye ibihindizo na portail yakubita ku rutugu, yatsinze Abafilisitiya 1000 ashaganje akazakindugo, yasana guhikare ngushanagura amakoma y'ibitoki by'umuti, ariko imbere y'akana kagakobwa. Bwana sifiwe. Mwana muto witware muweri yimya ataragera igihe cyo gutwara, ariko kuko niko byari byubatse, aba ari kuzungura ubwami ari ubwabo. Nyina ngo bamutwari aho ni mu migani 30, nyina ngo aramubwira ngo yewe muweri reka nkubwire ibiza bikomeza ingoma. Tweze sicyuhira. Bwana sifiwe. Ngo aramubwira ngo mwana wanje ntugaha abagore itegeza, ngo nivyo byahemuye abami bigasema ingoma, bigasema ingoma zigashira. Ntugaha abagore intege zawe. Dusome ubutumwa bwiza bwa Matayo, Matayo 22 duhereye umurongo wa mbere. Ubutumwa bwiza bwa Matayo 22 duhereye ku murongo wa mbere. Yesu yongera kuvugana nabo abacira imigani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami wacuje ubukwe bw'umwana we arongora, atuma abagaragu be guhamagara abatorewe gutaha ubukwe, banga kuza. Arongera atuma abandi bagaragu ati, mubwira abatowe ati, dore niteguye amazimano, amapfizi yanje n'inka zibyibushe babibaze, byose byiteguwe, muze mu bukwe. Maze abo ntibabyitaho barigendera, umwe yaja mu gikingi cye, undi yaja mu rutundo rwe. Abasigaye bafata abagaragu be barabashinyagurira barabica. Maze umwami ararakara, agaba ingabo ze, arimbura abo bicanyi, atwika umudugudu wabo. Maze yabwira abagaragu be ati, ubukwe bwiteguwe, ariko abari babutorewe ntibari babukwiriye.
nuko muje mu nzira nyabagendwa, abo muri buboneyo bose bahamagare baze batahe ubukwe. Abo bagaragu barasohoka baja mu nzira, bateranya abo babonye bose, ababi n'abeza, inzu yo gucuriza mu bukwe yuzura basangwa. Amen. Gushimira ko ari we Mana yonyine kandi uzuye gukomera, uzuze imbaraga z'umwuka wera n'umunezero, twuzuze ibyishimo n'amahoro, dushirireho gushiramanga n'ubuntu ubonerwa muri Kristo Yesu umukunzi wawe. We yure ibyo umwanzi yateguye byose agasigaye na kimwe, ukubita imvugura ushaka kose kumwijima, maze wihesha icubahiro. Ijambo ryawe n'ubugingo bwuzuye, kandi ijambo ryawe n'agakiza kavuye ku Mana. Tugirire ubuntu, tugire icyo tugabanye, guterana kutubera umugisha. Usabye imbaraga zuzuye z'uburyo bwombi, tuziheshejwe nawe. Mwanya n'uyu hantu naha abantu naba, turasaba ngo wiheshe icubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Wongeye kubasuhuza ngo mugire amahoro y'Imana. Icyo dusomye icyo mu byanditswe by'Imana bifite umumaro wo kwigisha umuntu. Icyo umuntu yakwibaza, yabaza ngo mbega abantu bajya bumvaho, kandi niba bajya bumva barumviye, kandi niba barumviye barahindutse, cyangwa barategereye ntibumva. Umugabo runaka yarwaye kanseri, yamurembye cyane agera habi, ariko yirwara ari umugabo w'umukristo. Iyo kanseri agera igihe arenga ahantu hariya ataba akivuga, nuko aragenda iyo yakageraga, abantu bati yarangije, abandi bati ntiyarangije, sinzi uko byamugendekeye. Abo hakurya y'amazi magari bajya bakunda kubyita ngo ni ngo ari muri koma. Ariyo yadorongeye, iyo ageze kure cyane yongera kugaruka, aravuga ngo yagiye wagera ahantu kuri bariyeri, ngo ahageze ngo baramuhagarika, ngo yashakaga gutambuka, ariko ngo baramubwira ngo ntari gutambuka. Abaza impamvu, ngo baramubwira ngo igihe kimwe wigeze kuja ahantu muri seminari, ugezeyo ngo umugabo umwe arakwandikira. Uwo mugabo wamwandikiye wari duturanye nawe, uwo ntiyarazi kwandika, n'umusaza kijijwe ariko utazi kwandika.
barangije ngo aramubwira turakoze nzakugurira ikiro cy'isukari. Yaribagirwa imyaka icanamo batirwamo na kanseri iramurembya agera aha ararengiye bajya bagenda ngo agaruka aravuga ngo bamubwiye ngo nta muntu uri mwenda w'ikiro cy'isukari y'abandi ngo watambuka ntaho wajya kibikunda banza usubireyo uje kwikiranura tanga ikiro cy'abandi cy'isukari ubone kuza utambukanga. Arahembuka agituma mu gatanu atumiza uwo mugabo aramubwira ngo ikiro cy'isukari cyangaruye. Amubwira ngo ugeze ahantu wabi nta mpamvu ntacyo ngushinja. Ndamubwira ngo niba mwe mutashinje iyo najaga abanza bambwiye ngo nta muntu wabeshye ikiro cy'isukari ngo unyura kuri bariyeri ngo agera hera Imana. Bibiri iravuga ngo ninde uzahagarara hera Imana, ninde uzazamuka umusozi wayo wera. Murangize gutanga icyo kiro cy'isukari arongera ajya muri koma arahwera. Yabariyeri ngo arayitambuka ageze iyo ngo asanga iya kabiri. Baramubwira ngo umunsi umwe wagiye konora umuhungu wakoneshereje. Iwe yari yonesherejwe uwo mugabo. None agiye konora umuntu waragiye ibigori bye amubwira nabi ngo ahita mukubita urushi. Yarukubise muri 81. Ibi baza biba hashize nk'imyaka 5. Nuvuga ngo hari imyaka 30 n'inga. Baramubwira ngo wakubise umuhungu urushi ngo ndi wotambuka ibariyeri. Kibikunda banza usubira inyuma w'ikiranda ubone kuza. Bibiri iravuga ngo izitwa inzira yo kweza. Beze sicho. Izitwa inzira yo kweza. Mbega abantu bima. Nibiro bingaye by'isukari bikubarwa. Makanisa bavuye ruguru baratanze ibintu byabo. Batanze ibintu wana abantu barakukubiye byara. Bandi bararirimba gatakumirwa. Bibiri avuga muri Yesaya 59 Bwana sifiwe. Amen. Ukuboko kw'Imana ntikwaheze ngo nani kwe gukora. Amatwi ya yapfuye ngo nani kwe gukora. Ahubwo ibicumuro byanyu byabatandukanije n'Imana. Ibicumuro ibyaha byanyu umwe yagiye gusambana urangiza araririmba. Ukarambwira ngo nubwo aririmba ariko ntabwo aririmbiye hejuru ngo ari mu kuzimu. Ngo tegera numva karabomboranira iyo epfo kure cyane. Iyo nibuka ijambo rivuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ntigizira mu maso y'Imana. Ngo kuko bidashoboka ko Imana yotega ugutwi k'umunyabyaha. Mana ntiyotega ugutwi umunyabyaha. Bivuga ite muri Zaburi ya 34. Bwana zifiwe. Amen. Ugutwi kwayo kuri kugusenga ko bakirangiza. Igitsure cy'Imana ngo kiri ku ngozi zibibi ngo imareho kwimurwa kwabo mu isi. Ariko ngo bakiranutse baratatse Imana ngo irabo nibakiza bakuba n'ibyago byabo byose. Y'abanyabyaha ni kuwiteka. Mu bigani yaravuga ngo nuko umubona aseka mu mutima we harimo iki? Harimo umubabaro. Harimo umubabaro. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Mwana muto witware muweri yimya ataragera igihe cyo gutwara ariko kuko niko byari byubatse. Aho ari kuzungura ubwami ari ubwabo. Nyina ngo bamutwari. Aho ni mu migani 30. Nyina ngo aramubwira ngo yewe muweri reka ngubwire ibiza bikomeza ingoma. Tweze sichwe. Bwana sifiwe. Bwana mubwira ngo mwana wanje ntugaha abagore itegeza ngo nivyo byahemuye abami bigasema ingoma. Bigasema ingoma zigashira. Ntugaha abagore integezawe. Ntugaha abagore itegeza.
Yarakantu umuntu yakongeraho niba ari ikintu kigoye cyane ni ikintu cyitwa gusamba. Bibiliya ivuga ngo ibindi byaha byose ngo bikorerwa inyuma y'umuntu. Icyaha cyo gusamba ni gikorerwa imbere mu muntu, kuvanga amaraso n'ayandi. Pawulo aravuga ngo none mvanga ingingo za Kristo n'iz'amaraya. Aravuga ngo ntibikabeho. Niba ari ikintu kiza kimara umuntu agashira imbaraga zigashira, amavuta agashira, agashoshoka nk'umuntu bahanaguje umukungu, agashira kutarigeze kubaho, n'icyaha cy'ubusamba. Kiza kimara umuntu agashira, teoloji zikaguruka, icyubahiro kigashira, agaciro kagashira, akuma akazaza n'imvuga agagahana, akaza gutomera ibikombe by'amazi nk'urwaye diyabete, yashize gwarana. Bibiliya hamya umugabo wigeze imbaraga nta wundi uzozigira, nta n'undi wazigize, witwa Sunzu. Yafashe ingwebwe 300 arazihambira, yikoreye ibihindizo na porta yakubita ku rutugu, yatsinze Abafilisitiya 1000 ashaganje akazakindogo, yasanyaguye inkare ngushanyagura amakoma y'ibitoki by'umuti, ariko imbere y'akana k'agakobwa ahinduka ubusa. Bibiliya yavuze ngo umwami yatuje ubukwe, mwana we ngo arongora atumira abantu. Igitangaza ngo bari batumiwe bose baraba. Ijambo ryamvuye umutima ndikanga rwose kugeza na none sindaboneka impumuriza. Ariko ari muri ibyo yavuze ngo tutakutana na Yesu mawinguni, niringiye ko arabera bazanesha isi bagahura na Yesu. Ngo bari batumiwe bose baravuga. Mwami yatuje ubukwe atuma abantu, aravuga ngo mugende hose mubwire abantu ngo kuwa kangahe mwama zo bafite umwana we arongo mabagara umunsi w'ubukwe. Bwana se ngo aritegura, inkarabaga, amapfizi arabaga, barate ngo tumabagara ngo ni mugende munyure hose mubwire abatumiwe ngo ibirori byamaze guterana, ibirori byabaye, mubabwire ngo baze bataha ubukwe. Muziki itangaza Bibiliya yavuze ngo bose barabura habura n'umwe waje, bose nta n'umwe waje haba n'umwe. Inkuru yarantangaje cyane. Abari batumiwe bose ngo habura n'umwe. Ijambo niki rivuze, riravuze ngo abaririmbyi bose bari biteguye ko bataha ubukwe habura n'umwe. Abanyamasengesho bose bari biteguye ko bataha ubukwe habura n'umwe. Abateranye bose bari biteguye ko bataha ubukwe habura n'umwe. Uyu ni Yesu. Ngo bari bategerejwe bose habura n'umwe. Barategereza bararanganya amaso ngo babura n'umwe utaha ubukwe bw'umwana w'Imana. Bibiliya ivuga muri Matayo ngo si bose bavuga ngo mwami mwami bazinjira mu bwami bw'Imana. Abari bategerejwe habura n'umwe. Abari mu iterane habura n'umwe. Abahanuzi habura n'umwe. Amakorali habura n'umwe. Utumirwa kubwiriza bwagiriza
tibivuga ko watumiwe gutaha ubukwe bw'umwana w'umwana. Ushirwa kuri afishe tibivuga ko watumiwe gutaha ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Bibiliya ivuga mu byashuwe ngo ahiriwe abatorewe gutaha ubukwe. Meze sichwe. Ni wale walioalikwa kwa karamu ya mwana kondoo. Ni wanani watakwenda mbinguni? Ni wale waliookoka. Haleluya! Bwana sifiwe. Ya Bwana sifiwe. Mugabo mwakoraga muri izine ahandi bakora indodo kiki. Kizungiki tuzuye inyuzi indodo. Ngo asigaye ibitura y'umwana yatundurutse ajana hagati. Ngo reka aje gusona ageze imuhira nijoro. Ngo araryama atarakadodesha. Ngo abona ko impande imperuka ivuga bera barazamuka. Abo babanaga ngo bararenga. Ngo kamubaho yandodo ngo iramuhambira. Ngo iramubwira ngo ndawoja inyuzi y'abandi. Ngo uzujana n'abari. Bari yango nabera b'Imana isuba byose. Ngo batinya gitaha kurufu. Ngo bagakorera Imana akabazuza. Haleluya! Batinya gitaha kurufu. Nyuzi muramubwira ngo ndahusha. Ngo yagerageje kwinyamambura bira. Mu gitondo ngo azindutse gusezera akaza aravuga ngo singikwiriye kuba umukozi. Singikwiriye kuba umukozi. Musigara n'akazi. Ngiye nyuzi yanyu kugira ngo nzabone Yerusalemu cya gihugu cy'amahoro. Ni bande bazataha ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana? Ni bande bazataha? Umwuka yambwiye Bwana sifiwe. Ngoze kubatumira ngo ibirori byamaze gutegura. Ngoze kubatumira ngo ibirori byamaze gutegura. Makao yale yaliyokwisha kuandaliwa yamekwisha kuandaliwa huko mbinguni. Haleluya! Bwana sifiwe. Oh, watatanga kama popo na wakilia. Andamano kubwa siku hiyo. Wenamo. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Isaza za kujana be abakure muri isi. Iyo umuntu ari mu bihe by'Imana, iyo umukristo atana agireba amareka batandatu wa muri isi. Agireba amareka batandatu wa muri isi. Hano imbere haba babiri, inyuma haba babiri, iburyo n'ibumoso haba amareka babiri. Kana abamarayika n'imbaraga z'Imana. Bityo bituma umukristo iyo agenda mu nzira Bwana sifiwe. Hazagenda wenyine, hazagenda yumva dukora tuvuga ngo anongoneza rohoni wangu karibu nani natulia. Umukristo azagenda yumva ashize manga ari mu bihe byiza. Ariko yakoze icyaha marayika umwe aragenda. Yakora ikintu ndakagenda. Yakora icyaha gatatu akagenda. Yakora ikindi akagenda. Umwuka wera akagenda. Umutima ukabute kumwijima. Ingurube zikinjira, imbwa zikinjira. Reka ngubwire icyitwa ingurube mu mutima w'umupagani. Icyitwa ingurube Petero yaravuze ngo ibyabo ntaho bitaniye. Ngo ni ingurube yuhaga igasubira mu tondo. Ngo ni kimbwa iruka sukuba yabyanze yabyayiriye ikongera ikabije bagira. Ngo nabantu bihana ibyaha babigarukaho. Nabantu bihana bagaruka. Ntakindi gikorera muri bo ni ingurube. Ni ingurube na yamatama n'amatwi. Izindi ndahita muri umutima. Mwuka amaze kufa mwaragiye. Mwuka yaragiye yawufuye mu mutima. Mwuka waragiye. Bibiliya ivuga ngo umwuka w'Imana ngo azogeza he kuruhanya n'abantu batuva. Ngo azogeza he kuruhanya n'abantu batuva. Niki gikorera mu mutima wawe yabari ingurube. Imbwa ni ikimenyetso cyiki mu gatabo kitwa umutima w'umukristo. Imbwa ni ikimenyetso cyo gusambana. Ni daimoni y'ugusambana. Umusambanyi ntagira umukwe n'ikimbwa, ntagira mwishwa, ntagira abakobwa babo, ntagira mwene wabo, ntagira umushitsi. Awageze siwe n'imbwa ikorera muri we. Pawulo yaravuze Bwana sifiwe. Ariko ngo twebwe dufite gutekereza kwa Kristo mu mitima yacu. Nta kindi gikorera muri twe n'ubugingo bwa Yesu bwahinduye. Bwana sifiwe. Haleluya. Nta kindi gikorera muri twe keretse Yesu niwe wenyine twirata. Umuririmbyi aravuga ngo none ni Yesu mpaza wenyine, nta narindi zina ndemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera he? Bibonekera muri Yesu.
Bwana sifiwe. Iyo Imana ivuye mu mutima w'umuntu hayitatura umwijima, hayitatura umwijima, umuco uragenda. Yesu yavuze iki ubwo yaganiraga na Nikodemu? Yaramubwiye, Bwana sifiwe, ngo uko gukirwa witeka ngo nuko umucyo waje mu isi abantu banga umucyo. Umucyo Yesu avuga si itara, kandi si izuba, kandi si ampure, kandi si amashanyarazi. Uwo mucyo ni uwuhe? Ni ubugingo bwakiriye Yesu. Yaravuze ngo kiri mu isi ndi umucyo w'isi. Iyo izuba wari umucyo, abantu ntibo barisambaniraho. Iyo ukwezi kwari umucyo, abantu ntibo bararabaroga ku kwezi bazura impija barya inyama. Ariko Yesu Mana Bwijuru, Mana isi y'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye muri mugoroba, ndagushimiye kwigaburo ryo mu ijuru, ibyo kunywa byo mu ijuru. Mwami Mana, dore urya Laodikiya nta na kimwe ryashimwe, ryaragawe byose, kandi niryo ryiri itorero rya nimugoroba. Murengezi ganiriza imitima iraha, bumva ubutumire bw'ubukwe bw'umwana w'umwana, kugira ngo bazabutahe bafite umwenda w'ubukwe, baboneye, batari umugayo, nta kizinga, nta mukanyari, nta gatsembwa, kanisa safi bila madoadoa, limesafishwa kwa damu ya mwana kondoo. Mwami ndagushimiye ko wihesha icyubahiro, ukomera no kwa uteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.